Central Lairam Longtlai the Lairam Times Mininan Kutkanin Laina Zarkat Sung Thawng Pang Doi Chimnak kan ngai lai cha di dong tiang rap kan ngai chiao dingin kan som na thong chim tu man som tuang kheng lot Salen khwa a in idwa pyak na ka chuak East Lairam Thantlang Walpeng Salen khwa a thong hi le kulili waupi ni le rok jing le sui milam thum shonga khwami in pali chu a hoti ngal lo mi nge an dwa pyak na tia thong kan thei khwami pakhat ni jing le sui milam pathum shonga saya boy chabi pu jal cheu uk pu sang lian thang in na chu a hoti fiang hlang in ngal lo mi nge an dwa pyak na in tangin dwa shaman thoki in ngei tu ni thong an thei in an mi man in kang tak tak nak chu a chuak lo in pakhat chu an fachang chia nak tiang an dwa pyak na i van chata atlai man hlana an mi man tia an chim ralzam in na zong thatam pi chung san chiar lung le thing in an che pyak na asina in minung tak tak a ho set asi fyang langin ngal fian an seri lo tia a chim chap salen khwa a bu pakhat an ma chung lila i mu thiam lo na ka chua cha a kap ni in an umi in lam i fan nak le biak in kong tianga i mu thiam lo na ka umi tengtlang i chi try nak le khri fa bu le zong ni an rep khori na lo tia kan thei Siaha district a motor i le nak in east line mi pakhat nun nak aliam west mararam Siaha district lungmun khwalon boinu diwa ponga pickup motor chu thongmi kulili waupi ni leithum zan suimilam pasari shonga ailati east lairam vuangtu khwami pu zet mangchung chu anunna aliam tia kan thei khwami pakhat ni pickup motor a hin minung somleng kanma vuangtu khwami longte an chitna ngak chia te zong an itel hliam an tuarna pu zet mangchung chu thongmi kulili waupi ni leili a achua ke na vuang tu khwa vui asi tia achem Zopay Idol Organizing Board ni chung pu zet mang chung hi bele la athiam tuk mi asi e adam chung chan toi te a Zopay la cha zong agan phwa pia Zopay Idol thong hi hlei thum thim song zong kha ama phwa mi asi hiban tukin ro lo pi in ngai chat nak thong pang kan thei mi hi Zopay Idol chung khar cha lung fak tuk asi a har kan ti athi chanjat lawa akan lin tak tia wang tu khotlang long silawin kan Zopay ram cha a suk nak angan tuk mi asi chung khwajing tu ni akal tak mi anupi fanau chung khat vial tele wang tu khami chung a nangam na ko se ti hi kan ni kan thacham na ka si tia Zopay Idol Organizing Board ni an ngai chiat na an lang there CYLA kumpuan committee ni arakan ramkul a thil kwati loading in an than Myanmar ramchung buai ruanga tuliau hi Mizoram muntampi a Rakhine le arakan ramkul Myanmar ramchunga petrol diesel le nifa aidin thilri tampi lupi si kan ramchung a Myanmar Manipur Bangladesh rambuai ruanga ralzam tampi an phani ni chiar aidin a hertuk chwama liawa kan ramchung in thilri tampi la kasi cha a mizapi ni harnak anton thokmik chang thil atlung chiami kongjong tuak tanin thilri phurna motor ngei tu le driver na cha a hin a him phone lo chu cha thongmi le kulali waupi ni le ruk thokin bianol a umhlan chung chu Longtlai district leng le Longtlai district chungin Longtlai district palin Myanmar ramchunga thilri akwami vial te nani kwati loadingin CYLA kumpuan committee ni kanin nol na kan ramle mi phun him nak ding city malin hi nol nak hi BP a chiadengin CYLA kumpuan committee ni mizapi kanin nol na tia CYLA kumpuan committee ni mizapi sina than nak antwa Central Lairam Longtlai in Myanmar ram aragan ramkul a thillut tam ruanga joint committee meeting to in biakhia kum tongni le kulali waupi ni hlenga zam le sui milam pakhata Central Lairam Quality Longtlai CYLA officer Central Young Lai Association kumpuan committee shwainak tanga CYLA kumpuan Longtlai District Legal Authority LADC Revenue Department le
Longklai District Consumer Protection Association na chu abepi ngai ni joint committee meeting an ngei tia kan thei hi joint committee meeting ni bia an khiat ni chu Myanmar ram chunga diesel le petrol lupi kongkau Longklai khuchunga petrol pump pali kan ngei mi le South Bunglanga kan ngei mi hi Longklai District khwasa mizapi cha a santlai asiliao a petrol le diesel fuel tampi Myanmar ram le a ni chiar inzor asi cha a Longklai District mizapi ni harnak anton chwa ma liao asi joint committee meeting ni chung hi kong hi betakte in arwa hnuwa atang le bantokhin DCSO Longklai District sina chachial si se lo ma kanlak piak na se tia pia an khia chu an be khia mi chu pakhat na petrol pump le in diesel le petrol black in zors di la se apani inaka Longklai District mizapi cha a petrol le diesel free in chok ding a kho ping nak nga apathum nak pumpak minung pakhat sina petrol le diesel tam pipi in voi khata zuar sina se pumpak ni chokho zat ding in rikhya nak to si se chun petrol pama je tik chan pawa diesel le petrol liter singthum umjung zal ding in malak si se Myanmar ram chunga essential commodities lupi kongkau Longklai khopi chung dor kiple Longklai District lane in mizapi ni kanni tin her high essential commodities tampipi nitinin Myanmar leya zuar le kwat asiton ni Longklai District mizapi cha a harsat nak ngan ngai achwa pi kho cha a joint committee meeting ni chun hi kongkau hi ruwa chamam in arwa no i bekhia mi chu Deputy Commissioner Longklai sina hiban tokhin malak bidingin chwa pi si se apakhat naka Lai Autonomous District Council lein trade license neiloin district lenglei in Longklai khwapi in essential commodities Myanmar le a azwar ton tu kherhlai in Chimnak pek sina se apatni na Taxation Department LADC a rian chuan nani essential commodities phur motor loot checking rian chate in anchuan kho nak nga malak si se apathum naka essential commodities Myanmar le a zuar thlai asi ton cha Longklai khwapi chung dor ngak ni until man an kaiter nak ngalo apalina essential commodities thilri phur motor until reloading le unloading dingin Longklai khwapi chung a traffic flowing na no loading in malak si se chun heban to khen lai rel asifon pakhat nak essential commodities Myanmar le a phur nak MZ07 registration motor angei le vehicle owner Longklai District chung a umlo chu man asilo nak nga malak si se Longklai District Truck Owner Association Longklai District Tripper Owner Association le Longklai District Pickup Owner Association na sina iban tokhin nol nak to si se pani inaka essential commodities Longklai District lengin raklut le Myanmar le a phurk le kalpi ding vehicle entry le exit passing checking rian chuan dingin CY le kumpuan LADC Revenue Department LADC Taxation Department le AOC sang khen ansi pathumnak LADC Revenue Department ni essential commodities district leng le a phur dingin an manding exit passing checking format to asise exit passing checking format chatlap ngeilo in thilri chhuak po chu tlaitle shengzungzal sina se tia bia ankhia CYMA ni an munram chung i chin Shinsor Ralzam ni zu dingphung pariat achwa Central Young Mizo Association ni chun anram chung i chin Shinsor Ralzam nani zu ding mi le thei ding mi phung pariat chu thongni koleli wau pi ni hleriat a anthan chu anthan mi chu pakhat naka Mizoram chunga Myanmar Bangladesh le Manipur Chin Shinfa Unaw nun himna kon in araklut mi nani Mizoram an chung a ramphung le khotlang le lairel nak anzol ding asi ram le khotlang du lo ning in an ding asilo apatni naka Ralzam na hi chawza le khotlang du lo chole nak le rithai si he an I be tlai asilo khwaram cha mi naknok si lo ding apathum naka
ralzam na ni chawza thei pi nak le sian nak tel lo chun ram le in an ngei kho lo cha hi ban tukin ram le in ngei a tin mi an a chun YMA ni thei pi nak cha jal pek kho na lai lo apali na ka in le dor hlan kong kaw a mi nge an hlan yo mi na man tam de in hlan lo ding apanga na ka Myanmar le Bangladesh in ralzam arak lut mi na hi India ram mi sa an silo cha a India khwaram mi long ni nge kho mi voters ID Aadhaar card birth certificate tribal certificate residential certificate le driving license vehicle registration etc nge tip in malak an tim ding asilo paroknak phungni a on lo mi chole nak le ri thaisi do nak a asi kho chung in chawza le khotlang an tron pi ding asi apasari naka ralzam na hi ralzam an siban tukin an du nak mun pawa i thial kam lo dingin an nak mun te a teng dingin du piak an si apariat naga branch le group le sub headquarters YMA nani ma le ramchung chewa ralzam dir hun kherlai in zo thlir ding ro chan ase kan unaw na an si ban tukin bom chan an hau a chun bom chan ding an si tia Central Young Mizo Association ni chun cha than an tua tu zar kan thong chimnak chu hi via hi siri azo tu le angai tu na nan di lak chunga kanilom mai zara kanitong chan te na lai